ban ailat pa ipi endal awai kena ga public meeting ngajungi ngin saya syat ha panahun sipma biang ang biang to haden jong kena ga meeting sip pila ban syat ha panahun ma te to kapol kala dai na kaptaci kala yai de tapo jamin teng sedang no kena public meeting te namar bon kinong kren te kumta subhan pa ipi ba mata kumnehi ngin sedang no kena ga meeting ngajungi te ko ang ai mo yo oblay hal na jamit ke bangta hasuar niyo mapijak gunung pulut ni sakmat nida mengkat irung ba sndong jong ka mau ti pedang ngojungi iben ai kata kan pedang na ka bantau jempi iwe kita iba te kenang banam muslim ka por si sendon ha kana jamit na khot irung ba sndong jong ngojungi ban ai ketin pedang borom ha kana ka por halo ngaku borom ba sndong jong ka mau ti pedang nah yang burung ye pi we pai we ba pi lawan ban snap segani kajinya lang ka long nanta janwit barok hot yang burung ye pi we pai we nadu kilong kimi long pa isamla badru ya ki nong song yo ki ba semua kene kuat yang pensawa ke sa squad lam kato kane kenta nam ta kajing pensawa ka ba nakalang ka party NPP kawan ban pensawa hari ya kan mat rekam bijongki te ang ne kapor ngap yang burung ru ya ba dan sempang ba khamtam ro namta i MLA badan purom cengi i ba Charles Marngan ba kunjur namta kilong kilong pa gi badan hangne hadin janga ba ro kirung bang apeng burom i we pai we te ladang akun kele jeno ino bang apeng burom te banam thoi data tang ni Facebook to hadir migilio ya gajing pedang burom na orang ba snong trai baro na so trai mo te kata kalau ngajing hun na kamesim Ugalong Secretary Jongga Parti NPP Jongga Mawati Konsensi Batgat ai kulai lu ikiwai kirang ba kibidol rengkal lem syadin jonga sakadiang bat sakamon ke jonga balagane kepol ngawan hakmat jong pi paiba Karbati dengan